أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله مالك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mengatay manghud na mo haagama Islam, ipasampay na mo in usulan, sin sulok lupa sug, amo in nagpasaplag, sin agama Islam, mari kato tani. In nagpasampay sin agama Islam, mari kato tani. Ingan niya haula niya Said Abu Bakar dain hahasimay di kalima pangkat sin Nabi Muhammad apo niya usul pababa. Amo inmiari nagsultan di halupasog Sultan Sariful Hasim. Menjadi in Sultan Sariful Hasim mataod impanaiban niya, nakauna rin kanya, at tawakan nakahuli din kanya. Amuin namiat di halupasog sin agama Islam. Hambok sidya ingkanganan ko kanila, biya na sin nagsultan, dahin habang sa Arab, dahin halupa Arab, dahin haguro Arab, asal sila guru rin ha. Lupa Makkah dahin ha mga panugo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haway pa baya-baya sin Kastila dumatong. Si maplag na in agama ubos na impiamando nila in hukuman dahin ha mga sara biyata Awaluddin ma'rifatullah summa pa'asadu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akimis salat siyamu Ramadan wa atu jaka wa hijjatul bait. Ini satatum sabila. Muna-muna in agama manganal patuhan ang papag naiksaksiun patuhan iban nabi ang papasambahayangun ang papagpuasahon papagjakatun papaghadiun bang makagaos pa Baitullahil Haram. Menjadi sampai rimatong na ing Kastila iban sin limaton na pasultan dain hambuk pambuk in pagsultan haulihan sin Sultan Sariful Hasim saplag na in pag-agama di halupasug sampai pakatilingkal sin dunya iban sin arta. Hamangay ito, pag-abot tahon, hangibo, siyam nga gatos ka numan, na in agama, paghinang nila sin agama, in sunnat muakkadatu, usalli sunnatal li idil fitri rakaataini. Usalli sunnatal li idil adha rakaataini. Usalli sunnatal jum'ati rakaataini. Sunnat in paghinang nila sintu darajat ini sabab giulal siya sunnat muakkada tungbasan sintuhan pahala padu. Pag-uus nila sumambahayang sinjuma, diyan, kaya ingatan nila insara, sabab jukup na sila kitab iwan sara, lagi guro. Dahil halupa magkamyari. Hatungod sinjuma, kaya ingatan nila, haayat siyam, Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhalladzina amanu ijanu dialis salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrallahi wa jarul bai'a jalikum hairun lakum in kuntum ta'lamun. In ayat ini di matung maun pamadinatul munawwarah in suratul jum'ah ampana aun in pagjum'ah malainkan in sambahayang 5 paduang putag 7 rakaat pagjanjian iwan sin Tuhan kapag merad hang putag 2 tahun na hinang ampa di matong in suratul Jum'ah giula suratul Madaniyah. O kamo na mamarat saya apabila dumatong na impanawag-tawag simpagsambahay ang adlaw pagtipon. Binan niyo na in kalikapan niyo kakto na kamo pamasjid. Kaingatan niyo na roon. Hindi niyo kaingatan. Angkan in pagjum'a, maun in pagkutba, pag nasihat, paghindo. Sabab in kaingatan, hindi kaingatan ang pagkaingatan. Na, intiyawag inibang hatihon amo in mga nagdaragang tagaligap. Banghation in waktu sin karatong sin suratul Jum'ah lisaghang po sin adlaw Jum'ah. Malainkan nahinang in Jum'ah lisaghang po tag-isa, lisaghang po tag-2 mawus. Inayatang po na maita paijako diati salatu pantasiru fil ard. Apabila kamu ubos na sumambayang pulak kanat na kamu hababaw sin kumi. Lawag lidjiki halal kani. Angkan nagmana maglawag lidjiki halal kani usabab intiawag ini amuin takaligap nagdarakang bang ubos na sumambahayang daakon na gumawa. Menjadi din dito in suratul Jum'ah paidyaku diati salatu pantasiru fil ard na bahagi ini nagdua in kabayaan. Bang kamu ubos na sumambahayang pulak kanat na kamu hababaw gumi lawag lidjiki halal kanyo. In piyag iyan ito amo in mga sila tagaligap. Malainkan in wailigap manjari minsan di gumwa. Di agarun in paidya ko diatis salato. Angkan na bagi nagdua. Doon na siya masjid. Magdikir, magsunat, atau mamasa-masa, tumagad si sambahayang luhul, sabab in sambahayang luhul, na subay doon ha lisag hambuk. In sunat muakkada, Fitri Adha iban sin Jum'ah, batal bang siya sumud pa waktu subuh, iban batal bang siya sumud pa waktu luhul, sabab in siya sunat. Menjadi mangayat tukatan pag-uwusin pag-Jum'ah, humalihali, pag-abot li sa gambuk, magsambahayang luhul katan, sintahon 1960. Yabot pa 1962, di matong into Arab, mari palupasog, ingan niya, hijil Arab, doon ha, Masjid Tulay Halupasog. Inhambok, hiandawi, hawasilan doon ha, Kaumpurna Masjid. Inhambok, hiatia, doon ha Sambuangan, Kampo Muslim. Amu ini, in kaon, sin usalli, pada Jum'ati, Banghatihon, 1962. Menjadi doon, di mana kaisunan im mga guro. Di na kita niyo magluhul haadlaw Jumaat, higanti na in hutba sin Jum'ah, iwan sin sambahayang niya Jum'ah. Higanti na paluhul, imbay ta sinambuk. Imbay ta sinambuk, marana sin hutba, iwan sin Jum'ah,
inluhul haadlaw Jumat angkan ayaw na kita niyo magluhul. Menjari imangayat to dahin hakaawam sing kaibanan, ing kaibanan nakaingat da sa dahin hapagbutang si martabat wala si mahawi. Pasalan guro dahin ha Arab patausog paiyakan pasyama. Haantara bihat to na nangasubuin hambu murid nila, matao di murid nila, nangasubuin hambu. Patuan inbaita niyo. In Jum'a usalli sunnat al-Jum'ati hukuman niya sunnat. In hutba hukuman niya sunnat. Malainkan in sunnat muakkada tungbasan sintuhan pahala pardo. Inbaita niyo in sunnat di makakaos gumanti haluhul sabab in luhul pardo. Wala ya pak tuan nagijol. Napagaya pak tuan wala nagijol. Amo na nag-isun na sabinda pak tuan na pardo untan niyo in Jumaat. Amo na in kahinang sin sampai na pabihaon in kakahinang taniw. Amoy nangahagad iban miyagad. Usali Pardal Jum'ati 1962. Piag-uhanan, Hijil Arab, Andawi, Hi Atiya, Abdul Ghani, Hi Ibrahim, Gajali, Hi Imam Yakub Ismi, Hairar Tiblani, amo yan im mga waktu, piasaplag na im mga kahalan yan. Menjadi in khutbah na masisya pahala pardo malainkan hukumannya sunnat nangasubo na isab inhambu patuan biya diin na pagsugpaton in hutba hukumannya sunnat in hinangtan yu usalli pardal Jum'ati manjari ka pagsugpaton in sunnat ibang pardo wala daya patuan si mambung na pagkuan imasubo na isabi ng buo. Patuan paggalaw niyo pagsugpaton na in hutba iban sin Jum'ah higanti na paluhol biyariin kapag sugpat in hangkat in hatib naghatib siya hajum'ah in imam nag-imam hajum'ah. Aha, himinang na sabinda pa tuan sara amuna in maghatib, amuna in mag-imam, amuna biya na sinwakto bihaog pag naugatas pamimbalan, paikon inimam. Inlago sindo sa mga tay manghod bang hati huntani. Yung mga kahikainang, yung mga nasabutin lang sara katan. Amo inyari hatungod Pardal Jum'ati 1962 ni. Na bihat tuman, di da magkahagad, inmiuga kailo nagkahagad na sabab na mayta na ako in nakaalo tampara sa tudnganan sabang lang yung nganan manjari ko nganan dahin halupa landang yaon nagot ba unuin agi nila nagjanji in Tuhan iban nabi hakapag merad hangpo tag piturakat di manjari hilangan di manjari ganapan di manjari pindahan di manjari ubahan may tapag dumatig nila yung luhol hilangan nila yung waktu 5 may tain sunnat Jum'ah hinang nila pardo may tapiag supat nila yung pardo yung sunnat uno kihatin nila rin bisara nila na habihat to na paggaing kaibanan di na mga hagad sabab di matayma in pangasubo di na sila sumambong sabab singkasaan nila na naghinang na sila sara na kita sin mata ko yaon ako naglilingkod halaw masjid
Yari na kami naghinang sara, amuing kami ulama, hisiyo hindi kumahagad sin sara na mo ini, na kugdanan sila sin sara ini, amuin hinang nila bahasa Arab, man salatul parsitan laylin wa yaumin pakaan nama jinahu ummuhu lika batullail haram. Hisiyo in sumambahayang unong pardo, hangkaro mangkadlaw. Biada siya sin nagjina iban hiina ni haka batullail haram. Insara ini bukun parman, bukun hadis, bukun kudsi sa sara hinang nila, hasupaya in tao muga di na magsambahayang luhul haadlaw Juma. Nah, mga ini, hawak to 1962 rito ako halupa landang, nagbisara ako sin agama 1990, ako pa sa ini intiupod na ginanginang sara ini. Hindati amin nanukod, hindabantala, ingkapuka-puka lang na sisimod niya. Ako intiupod. Sa gimuain sara ni 1962 na nagbisara ko agama, 1990. Naman jari, amuya to ingkahalan sin pagpinda, sin tungod sin pagjuma, hawak to yato magluhul pa ingkatan, subay rimatong inunsal lipadal jumati 1962, ang panaiging pagluhul malaingkan, im mga sila, imuulin sara, iban sin makahati, mataod day sa binwala miagad, ang kana sampay pabihaon, masiraon. Ang mga kahalan nito, mga tay mangod na mo agama Islam, hibaita na mo si ini kanyo, hasupaya kaingatan nyo, asal da sabang nyo kahagaron, makaagad hasara kamura imanayma, bang di makaagad hasara dumugtol pakangian, kamura isabi ng manayma, damikyan niya inako. Amo yato ing kakahinang sin sila nakauna. Manjari hibalik ta magbalik, pag abot wakto, lisag hambuk, hitundog nila inluhul. Hapasalan in sila, di tuod sila mabaya manghimuting hatuhan iban nabi. Hakapag janji sintuhan iban nabi, hakapag merad, haupuun tayo sila sin merad, amo intiuk ba sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo in kahinapusan pangayo niya, 5 rakuman in nakapin, amuin kalima, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Muhammad paradtu alaika wa ala ummatika hamsa salatin laylin wa yaumin la yubaddalul qawlu ladayya wa la yunsahu kitabi. O Muhammad, parduun ko kay mo iwansin mga umat mo insambahayang 5 pardo, hinangun hangkarum hangkadlaw. Amuna ing kanaog sin Nabi Muhammad pamakkatul mukarrama sin waktu subuh mianaw siya rin na Makkah sin waktu isa pa Baitul Maqdis nakasiyam nagtumbang balik sakali di matong da siya sin subuh mo pamakkatul mukarrama hawkun tanin sar sila sin Miraj. Pag abot waktu luhul bisara impiag janjian 5 pardo. Diaak sin Allah subhanahu wa ta'ala in malaikatul Jibril sa waktu luhul pahinduan in Nabi Muhammad sin sambahayang. Hinduan sin Jibril. Amuna in sambahayang luhul 4 karakaat. Minui ampah na isab nagbalik waktu asar. Hinduan sin sambayang 4 rakaat asal minuni. Hinduan nagbalik sin Maghrib 2 rakaat minuin Jibril. Hinduan magbalik sin 4 rakaat isa minuin nagbalik suway na gimwa impajar. Hinduan sin sambahayang 2 rakaat. Makna hangpo tag 7 rakaat
in sambahayang pagbisarahan halauman sin 5 pardo. Menjadi mga tuan, mga rayang, Tuhan in nagdaak ha Jibril. Jibril in nagpasampay pa Nabi Muhammad. Nabi Muhammad in nagbaita katutan niyo. Hisyo kita niyo manusia mapatut manglarakiha ini. Bang hati bang siya Islam da. Di sa ini mapatut niya pindahan. Na angkan masih sila magsambahayang sinsambahayang luhul ha adlaw Jumaat iban sin namaita in Quran ha Suratul Baqarah ayat 200 kauhaan tagwalo. Bismillahirrahmanirrahim. Hafidu ala salawati wassalatil usta wa qumu lillahi kanitin. Pariharaan niyo in sambahayang amo in sambahayang pagbalik-balikan iban sambahayang asar tindugan niyo hakarna sin Tuhan sarta sin kabuga. Banghati in sambahayang ini uhan sin sambahayang in 5 pardo bilang day sa blamurun na sunat sa daakon tuod pa lihalaon manahipahinang nabang tinggalanta niyo in luhol sarta sin kabuga atau sarta sin kaisug patuhan. Maun kita niyo pabani Israel ayat kapituan tagwalo akimis salata lidulu kisamsi ilagas kilaili tindugan niyo insambahayang hangkarum hangkadlaw. Uno insambahayang luhol asal maghrib isa subo bang hatihon in Jumaa mayroon sambayang doon. Na maun kita niyo pasuratul Hud hanggat terus hangput tagupan. Wa aqimis salata tarapan nahari wa julupan minal laili innal hasanati yudhibna sayiati jalika dzikra lil zakirin. Sadaqallahu alazim. Mi'anahan sin hadis. In ma'ana sin hadis tindugan niyo insang bahayang habukis akabukis sin subangan hakalid sin suga haut sin kalid iwan kasadlop iwan sin simadlop na iwan dumna bang kita niyo tumukod na sambahayang subo sambahayang luhur sambahayang asar iwan sin sambahayang isa. Menjadi mga tuan mga rayang itukbal ko ha mga maingat mag-English biya mga kanyo ha. Ukaya niyo in Quran Yusuf Ali Hasuratul Hud ayat ang 144. Diulal in sambahayang iniroon establish regular prayer luhul asal maghrib isa subuh. Nakamunay magmana bang manjari kahilangan manjari kaganapan manjari kagantian sin establish regular prayer ampain Jumaat assembly prayer sambahayang pagtipon. Nabang isab hain Arab amoy laong niya fardu ain. In fardu ain di manjari ganapan, di manjari hilangan. Di manjari gantian, di manjari ubahan. May ta pag Jumaat larakon. Kaya hatihan na ba ini sinagbisara? Kahaba, nakahangibo upat nga gatos kapatan tagdua na namayta nagbasa sin merad. Inibuhan ulama, milyon nakatang katilingkar sin dunya. Nakahangibo, labi na nakahangibo. Kita ni baitaan, di tanyo pagkakaroon. Di kahilangan, di kaganapan, di kapindahan, di kaubahan. May ta pag Jumaat. Lara kunta ni pardoon in Jumaat, higanti in Jumaat paluhol, pagsugpato ni utba iwan sin Jumaat. Kaya hati antarin na bisara, biyari ini sa kahakad sin kami. Minsan amo na yung guru nagbisara, amo na imuna-muna, manglarat. Nayari kang mga guru, oh? Ito ma. Doom hamis di, hamasjid, hi Ustad Binore, takon ta kawiyaon. Bang imbisara ko ni puting sambagaw. Mataw magalup kita. Nag-usul kau sin sambahayang, sin pagmerad, di kahilangan, di kaganapan, in sambahayang luhul asal magribi sa suwang putang 7 rakaat.
pagsambong iratu haji alon. Tuan, biarinin Jumat. Tinagi mo, way lamod sin Jumat. Aha, mahita. Yung pag may iratu way lamod, sakali pag abot, pag Jumat yaon, hiigin luhol. Naubos uno yung baita mo. Yagbay mo tuan haji alon. Nabunal sa na pa. Naglarakan rin dito taasan. Pag-uwas na. Mari paguro na mo. Na mabaya ako magluhol. Hindi ko kapagluhol. Pagamahan ako singguro ko. Na, tuan, Ustad bin Nuri, ikaw na nindungulnal ka. Di mo ipasampay yung bunal. Igwa mo yung puting. Ang pasaplagon mo. Inagbisara ni Muhammad Amiril Mu'minin. Supaya kita mag-ingat-ingat, bangkaw maya mag-alup kita ruah, simpag bisarahanin. Na yatuin sabab, angkan in kamaasan, masinamayan magluhur sabab, in pagjumat, an Abi Hurairah kala Allah, kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna yaumil jumati sayyidul ayyam. Wahidul fuqara'i wa hajal masakin wa hajal masakin fi sab'atil ayyam. Al-khutbatani fiha maqami rak'ataini anil fard. Faija sayyidal hatib alal mimbar fala takallam minkum wa man yatakallam faqad laga wa man laga fala jum'atala wa ansitu wasma'u wa ati'u rahimukumullah la'allakum turhamun. Sadaka Rasul. Amoy ning giulal maasiral hadis Nabi Muhammad nagsumpat. Pahatiha Muslim usog ibang babae in pagjumaat pangho sin unum adlaw pagtipunan sin mga pukara miskin pagkadyan sin miskin alaw mang kapito makaminsan. Bangin hati patas na pamimbalan way in hutba al hutba tani piha makami rakatay ni anil pard in hutba yan. Nagmakam siya biya sin 2 rakaat pardo, nagma na siya bukun gumanti sa dumauhat pahala, angkan na sayan hati niya in sunnat muakkada tukbalan pahala pardo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Paijasay dal hati balan mimbal apabila in hati batas na pamimbalan, way naman jari magbisara rin kanyo, isisi magbisara bata na yung pagjumat, niyo na pangagad kamu iban dungog kamu mga kamu kiulungan sin Tuhan. Angkan ini tiyuyuan inig pasalan biyaita sinadis in pagjuma paghadyan sin miskin imbayta sin ustad tabya haway na kayan in juma tiganti palul isiwahin bunal. Kamu na in magbanding. Na insambahayang luhul mga tuan, mga rayang, bang agarun niyo ra, ibuhan, tahon na kamubiyaitaan, ibuhan na inamayta, milyon na inamayta, ubos di kahagarun, uno na inapikil tani. Aw na dis na mayta, yan. Man salatud duhri min yaumil jum'ati hujjatan wal hudihuma al-Ibrahim al-Ba'ina hujjatan. Isiyo magsambahayang luhul, haadlaw Jumat. Biada siyasin nakapaghaji, nakakapatan naghaji, asarta sin Nabi Allah Ibrahim. Banghati yun bukun hat nakakapatan. Sabab, in pagjumaat, paghaji, na nakapila ka o nakapaghaji. Halaw mang po tahon, nakapila ka nagjumaat. Na itong paghaji. Na bang itong paghaji ganti mo paluhol? Di na saya magkugdan mga tuan, mga rayang, in kita niyo, bihaon, subay kita niyo mga nangal, tabiya, mataod in guro bihaon, nang larak agama, upyag agama nila, ang pakita niyo, upya agad nila. Ang kita na usal lipar dahil jumatin, rakatay ni 1962, sila yung naghinangos. Nahimuting tanim sara sintuhan. Sara nila inaagad tanim. Naamoy ito in usul, piyagwa na mo.
sin pagbakto sin agama harap mari angkan ing kamasan sampai pabihaon masinamayan magluhol iban angkan kami manggayunggong sin pamando sin kamasan sabab in sila guru miari adil in sila barakatan in sila bukun takabur in sila bukun napsuhan in sila guru Arab bukun ampa mag-Arab mag-anad matto ampa muy mari na in waktu ito wayroon pa manglalarak agama in mga kaguruhan na karyeto sabi haon nagtapok sadya kita niyo sa matao din ng larak agama dahil sin nagpasampay simbunal na mga tay manghud ha agama Islam ayaw niyo may nakupagamahi sabab kulil hak walau kan murang pisultan yang akbali pabisaray kasabunalan minsan sakit na rungugon na minsan halaw man sin sultan dakula angkan manggayunggong ni kami hapangadi sing kamasan mataud imbay na kita namu pakarayawan na iban isab imbay ta sin Quran bismillahirrahmanirrahim ulaika mukarrabun fi jannatin naim sullatun min awwalin wa qalilan minal akhirin amu in mga sila masuok pa Tuhan simud pasurga amoy mga kamasan tiyo dakuman akil jaman mayri tiyo dakuman bang ingkataud na sin Islam mataud pa ng larak sin agama rin sin nagpabuntol na nagbanda in nabi usikum astagfirullahaladzim usikum bittaqallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ati wa intam ta'ammara alaikum abdun wa innahu man ya'is minkum fasayara uhtilapan kasra bisunnati wa sunnata hulafa'i rasidina mahdiyana agdu alaiha binna wa jiji wa iyakum wa muddasatina wal umur fa inna kulla muddasatin bid'atin wa bid'atin dalalatin wa kulla dalalatin finnar panduan ta kamu sin pag-agama, pagmabu salta pag-agama, pagmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala sa taas-taas. Usikum bittaqallah azza wa jalla. Wasami wa ta'ati wa in ta'ammara alaikum abdun. Dungog kamu iban pangahagat kamu minsan pa ingkaunan sinamisaran ipon. Makna bang imbisaran ya bunal. Panggayunggong kamu. Sa bunal to da puasit ko. Mataod in mag-agaw na kura. Panggayunggong kamu ha mga biatan sinhulapa irrasidina mahdiya amo na yan imamo sa anib kamu muda sa tinawal umul fa inna kulla muda sa timbidatin o bidatin dalalatin o kulla dalalatin pinar anib kamu ha mga pamandok bago yung pamandok bago yan bidda na rin si pamandok ko iniyan di na tayo maun tiap-tiap di tayo maun yung kakahinang nila na isud nila na palawm sinarka. Na-imbita sin hadith kitab al-muhalla riwayah di Abu Daud an-Nasai al-jum'ati rak'ataini tamamun la bi ghairi kasrin lisani nabiyukum faqad haba man iftara in jum'at tuput 2 rakaat di manjari pasuran labi kairi kasri lisani nabiyo kumamunain biyutang padila niyo isisin nagpasod hikasya-sya na kaniya in kakahinang niya na biya diin pa inut ba iban sin jumati pasod paluhol uno pa hinang yan malain kan hamangayat to na pagmaapman kamo labi-labi mangayo ako pa Allah subhanahu wa ta'ala kampunan sin biukis ko kabtangan na halawm sin atay ko minsan biada pa wala ako kimijib malain kan bang aun nakijib bukun ko na tiud mamayta sadya ako simbunal sin kahalan sin pag-agama sabab mataud lungbo bago bihaon nang lugati sin usalli pada Jum'ati 1962 na so asubuhan niyo amoy kamu dahil na amoy mga dahil ha umul kawaluan pakasyaman bang bunal ibang bukun in usal lipada Jum'ati 1962
Naman biya din na ba? Mabaya kamu ba isab sumingod kita nyo magganap sara? Usali pardal Fitri? Usali pardal Fitri, year 20,000, year 2021, 2021, ang panisabtan yung ganapan, usali pardal Adha, year 2021, sabab in agin yung angkan piardo in Jumat, pasal taga-hutba, na in Fitri in hutba, in Adha taga-hutba, na pardo unta niyo na ba kato? Ang panamadyukop may nangin pardo walo? Ha? Mabay ka kamu yan. Nabang kamu maya, na way, sabang kamu maya na, minsan dahil sabihin Jumat, piardo dahil sunat mo kada. Bagi kausahan, maya natin kay Banan. Nahapuas din dito bisara ko dyan yung bunal. Asal da inhinang namukamu da, inhinang niyo kanyura na sa kulihak walaw ka namurang piso tanakbar, ipabisara in kasabunalan. Minsan mapait na sambat da ako simbagay ko ini, na imbayta sin Quran, ya ahlul kitabil lima tasuduna an sabili laman amanat tabuna iwajawan puswada. Uy, sini yan ini. Kamu ahlul kitab, ayaw niyo na bingko ka, intaw na kaagad na akasabunalan. Ya ahlul kitab, ila tulbisunal haqqa bil batili. Kamu ahlul kitab, ayaw niyo na dupang intaw larakay na agaman niya. Sina kaagad na. Lamuran niyo simputing niya. Na Quran nagbayta, bukon ako. Bang kamu mahan ka ko, inyo ko pagkamay, uyum da ko, misal kumanginaw. So, Quran iniigin niyo. Gisyanin na Quran. Nah, buat dan itu injalang amin mo pasasaplag. mangayo ako ampun patuhan mahulikan niyo ando kailo na bangaw bisara ko wala imamu paamuhan niyo bangaw nagkulang pajukupan niyo nari sa ako minsan makahurok kasalawan way na minsan ipon ko maglado si bisara ko sa antara in kalaungan piasaplag subay pagwaon in kasabunalan. Apuas nito. Wabadu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.